Pozdrav ekipo i dobrodošli u novi video. Danas ćemo pokazati kako preko noći postati smrdljivo bogat, odnosno kako zaraditi ogromnu lovu i to sa samo jednim jedinim savjetom. Da, dobro ste čuli. Danas je sa nama Zdenko Bogic. Word. Zdenko je naravno spreman učiniti sve kako bi postao smrdljivo bogat, a mi ćemo mu u tome pomoći, to samo jednim jedinim savjetom. Vjerujem da ste sigurno vidjeli puno videa, raznih YouTube videa savjeta koji vas tjeraju da kupujete kriptovalute ili ulažete u neke investicije i zapravo na kraju od vas svi traže neki novac. Međutim, mi to nećemo učiniti, mi vas nećemo tražiti ništa. Ovaj savjet je za vas apsolutno besplatan i vi možete postati bogati i promijeniti svoj život preko noći i recimo zaraditi ovakvu jednu lijepu hrpicu, lepezicu novaca. Vrlo jednostavno, da, nemojte se čuditi dame i gospodo, danas ćemo vam promijeniti život. Kao što sam rekao, sa nama je Zdenko. Zdenko, bog. Bog. Reci mi, Zdenko, ti bi želio, dakle, postati, smrdljivo bogat, jel? Pa da. Da, zanimljivo. Reci mi, da li si možda onako nešto nekad probao? Znaš, kako si zamislio da bi to funkcioniralo? Znaš, da li si nešto do sad probao? Pa da, dosta sam imao ideja konstruktivnih. Ležao sam često u krevetu i bio sam za kompjuterom. Ne znam, Bitcoin, NFT, ali ništa se nije dogodilo. Da, zanimljivo. Reci mi, jesi možda probao ovaj law of attraction, što bi rekli Englezi, law of attraction, znači zakon privlačnosti, kuži, di zapravo ti vizualiziraš nešto i onda ti se to ostvari, kuži. Pa vizualizirao sam, da, i zamišljao sam si baš sve sam si zamišljao da sam bogat, da sam smrdljivo bogat. I ležao sam ja i dalje, sve nisam se ni prao, ništa se nije dogodilo. Da, baš ništa, jel, da. A baš si vizualizirao to, jel? Da, zanimljivo. A reci mi, da li imaš možda nekoga u familiji da se bavi politikom, znaš, imaš li možda bogatog kuma, znaš, ili ne znam, možda neku tetku bogatu u Australiji ili nešto slično? Pa, nemam. Da, sada mi je malo jasnije. No dobro, vjerujem da ste svi ekipo vrlo nestrpljivi i da želite čuti taj savjet. Zdenko, jesi li spreman? Uvijek. Naravno, Zdenko će sada naučiti kako postati smrdljivo bogat i to doslovno preko noći i vama to može promijeniti život. Dakle, krećemo sa jednim jedinim savjetom. Slušajte svaku riječ pažljivo. Dakle, prvo što morate je... Primi se posla! Primi se posla! Majmune, primi se posla se primi! Primi se posla, kretenčino, počni radit, majmune! Evo ti na, majmune! Idiote, jedan glupi. Primi se posla, ćeš raditi! Evo vidite, odmah je upalilo savjeti, odmah upalio i on je spreman, mislim, samo da ga hitno malo pokupi to, ali on je već sutra spreman i to ćemo promijeniti život kao i vama. Gospodo, vidimo se u sljedećem videu kada ćemo vas naučiti kako proći glavom kroz zid bez da vas i malo zaboli ili kako da od čistog zraka napravite brdo love. Vidimo se ekipo, do sljedećeg videa, vaš Džiki. Ti nisi